الصلاة والسلام عليك يا إمام المجاهدين. Hadir, 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 hadir. Hadir. Hadir, 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 hadir. Apa lagi berdiri? Keluar, keluar. Hadir. Surya. Hadir, 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 hadir. Hadir, 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 hadir. Bahar mesro mesaren. Di mana joro-joran deki mun mari kerem ke huru. Iya nang tenang. Kerem berapa ki huru tuh? Kirim seket. Fuh. Maki berdina gitu. Gule kian di bagian sapuan tat. Emang di bagian benar ya kakek? Cek beri agak kaki daripada saya sapuan. Pola kayak tebes di nabi kakek pesantren saya sapuan nang. Cek gule tukang sapu piket tat. Tukang sapu piket derem mecong. Kisene ketat mau agak kuru ta masuk ikan tibi kuru piket. Mun sobong saya sapuan ikan tibi gule tat. Oh, iya 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 iya. Tat. Kemarin masjid imamin ki bulan kiai ngojak tak ngimam nah. Bulan nikah bulan kita serang. Ki imamin ki? Oke. Siapa tak hadir dari? Payah. Wah, mesro kemarin. Ana apa sampean terus? Gule tanyawan beten tat. Sakit apa terus? Panas jelek tat. Mak beda koren cerita terus? Kamu tat. Kedun santer nih kata. Bener-bener caca terus. Benih kayak masake sampean. Tat. Ini kenapa ide aja nih kak? Nika kedun yang sepo kibur ngirim tat. Oh, tikel. Kemarin mak iki baga podcast tren. Oke tat. Masuk terus. Ayo masuk. Bawa makin juk masuk. من الإحسان والحمد لله القادم الأول الماهر البقي بلا تهاون الصلاة والسلام
Wis. Begini saya pakai sobung guru na. Minta sawi tat. Kama guru na makin. Tak oning tat. Oh, Kingki terus belajar. Oh, tadi kekering peleng anda aja jauh. Engki tat. Anan siapa? Kan sirul. Oh, Apa tak? Saya nih kata. Santreng. Apa tak masuk? Ki kon bakon tat. Apa masuk tuh nih merepel lagi guru. Tak gede bagian sampean tat. Tak engki tat kalau pakai gula tat. Derem sampean tat. Ngagungi bagian kalau sempak senawi karo kan biar kan? Tak engki tat. Gula kak segi guru sebung guru nabi gula seru amat lah agelu. anu ta. Gula bene keng manglo ke sampean. Keng gula pola nanya ma semegang kendali kak dito, dadi patot pola mainga ke sampean. Mun bejena andik kewajiban karo santri je pon pakon tat. Akati waktu na masuk, waktu na hadiran, tore tak cak kon pakon tat. Pola make cak ojaan beroka, bela kegelu pola tat. Karena niser tat, santri polan pada terongoni tat. Ben pole tore tat semangat pole. Maga delo sampean, mula bitek jemu iki. Tikel je kaje meskipun rasa berat laksanakan kewajiban kanto. Tore niat lillahi ta'ala. Bener ka anto nikah din masake tat. Askes. Tapi tore ko pula ko niat lillahi ta'ala. Gula ben sampean nikah insyaallah tat. Berat tat ongku berat. Engki gula pada ke pengurus selain dalam waktu rapat. Gula sering menyampaikan secara individual kamar-kamar gula lengki pengurus selain benina patat untuk memberi semangat pole ka angku ya cung roncung ngalaksana aki kewajiban di pondok pesantren kak dinto tat. Angki membeni gula ben sampean bendus pengurus selain sera pole tat. Karena pengurus nikah tat mau di pondok pesantren nikah pembawa arus tat. Angki seporan kita gula bu tebu agak nikah kesampean tipu gula. Beni keng gula merasa lebih sepo dari sampean atau lebih senior, mungkin penting lebih sepo tat. Lebih sepo sampean tangi dari tempo gula tat. Tapi gula kak dinto keparta je kiai sebagai pemegang kendali iki patot gula rasana abu tebu gak nikah karang sarang pengurus nikah. Kita ore pas semangat pole tat. Tore sampean mau di bagian tole kena. Tore tat.